Xayriyetler dostlarım, matırlarım. Esingizde bulsa men yarminkadaydim, tege yalar neymi? Bu yarminkadan so'ng bek ko'p rayonlar yozdi, qonaqqa chaqirdi. Ayda Tatar Malaki qonaqqa, bizning safxozga, bizning ovulga deb. Mana hozir bir yerga boram. Barsında videoni qarab turgach bilirsiz qayda ekanini. Или описаниеда ko'rinayin deb qayda ekanini. Ketdik. Ayy bek durus, biz Mamadush rayoniga kiramiz. Mamadushga kirgach-da, Mamadush so'zini o'qigach, mana bu motorlikni ko'rgach, yaratgan Mamadush deb aytasiz kelar. Mana biz qonaqqa keldik, mana bunda. Hozir ko'rsatam. Nechun men bunda keldim? Mana tatarchasi tuban ushma ekan hali. Tuban ushma. Oho. Qarazimda barsida все серьезно. Mana shunday. Bunaqqa chaqirdilar meni hozir. Kiramiz. To'xtaymiz. Aha. Tezroq tushirgan bo'ldimi hali? Balki tushirga da yaramaydir. Ha meni qarshi olarga tegishlar. Ekskursiyaga. Hozir motor itib sizga datchiklarni ko'rsatamiz. Mana qarang, chista puxta. Lepota. Mana qarag'iz. Har bir sıyırning oyog'ida datchik bor. Ko'rinami ekan bunda videoda? Mana zangirtsa ko'rasizmi? Butunini ko'rsatadi. Kelma, kel. Aha, qarag'izlar. Aha. Zaten bu этот рокер. Ana oyoqlari bo'yalgan motor itib. Malmышка avuluna keldik. Bunda mana доильный молочный blokka sizga motor itib datchiklarni ko'rsatamiz. Sistemaсын аңлатырлар, сөйләрләр. Bir qiziq datchiklar ул. Расмы bunday Rossiyada bireugina, Izrailda yasalganlar. Bütün sıyırda var ул, bütünсін ko'rsatadi, ko'p süt yasaganын, qachon Al çırayımı. Var o çıra. Mana shulay elektrabis. Fitness braslet. Datchik var. Har bir sıyırda shunday datchik var. Датчик активности ставится на ногу коровы. И он определяет время лёжки, время беспокойства, время покоя и активность коровы. Исходя из этих показателей определяется состояние здоровья животного и время отёка. Да, вообще был модный браслет. Хватит тут тролля браслетна. Тут тролля браслетна. Haydi. Так. Mana bu mening braslet. Bu aning brasleti, sıyırning brasleti. Sıyırni tekerekda hali. Yaxshi undaymi? Aha. Tak, buni qaydan yasadilar deyman? Izrailda. Bu sizga neymi? Bu Tatarstonda mana bundagina qo'llaniladi. Tatarstonda. Или bu Rossiyadami? No, Rossiyada bor endi bular. Rossiyada bor, no Tatarstonda bundagina. Mana har bir bozorda trekker mana shunday. Ko'rasizmi? Oyog'imda. Mana buzovladi. İki egizak bilan qarag'iz. Mana birisi, mana ikkinchisi. Mana qarag'iz bir kunlik. Mana Qirg'iziston bular. Semiz. Bir isim qo'shdingmi sen? Isim qo'shasizmi? Isim yo'q, nomer bor. Nomer. Masa ne nomer? Isim topib bo'lmaydi. Ay, ana, qarasini. 39, 38, 39, 38, motor. Yarar. Motor. Gel. Очень маленький. Mana bu bir kunligimi? Tak. Bunisi hali yangi tug'anaymi? Necha xalaringiz? Tushunmayapsizmi? Tushunaman. Aha, qo'yib bo'la qo'ying. Ha, mana da kirtalar, hali tibini shunga ko'ra
Нишеп кетмәделәр дип уйламагыз. Так, менә мондалар. Це теж Ямато дейме? Ансыз. Менә без килгәндә көннәргә тулган юк. Ага, менә бит. Папа маркетинг не Ага, кидетәбез. Система. Bu dostlarım, motorlarım ekskluzив kadrlar bu. Mında esa ko'rganingiz yo'q qarasiz, men buni birinchi ko'raman. Aha. Качество молока не үшін бик югары качество дейме? Ага. Чөнки сыерның җилеменнән алып монда чип-чиста турбалардан ол через анализатор молока проходит. Ага. То есть здесь анализируется жир, белок, качество на чистоту Ага. и переходит, то есть все закрытая система, Ага. абсолютно чистота, да, ни пыли, ничего, ни грязи, и проходит сразу в танк, где моментально охлаждается, то есть нету у нас этих холодильников, да, вот теплое молоко собираешь и в течение какого-то времени его охлаждаешь. У нас уже в потоке он охлаждается сразу, мгновенно. Правда. Тем самым сохраняется качество. Система не пиля. Так, менә хәзерге минут эчендә ничә сыер менә можно сразу савырга? Шушы залда 50, теге залда 50. 50. 100 сыер әйме сразу. Ничә кеше 100 сыерны савы сразу? 100 сыерны 6 кеше. 6 кеше. Менә. За смену Ага. 6 часов 3 кеше сава 1200. 3 кеше 1200, менә бит. 3 кеше 1200 сыер сава көн эчендә, смена. Так, менә алдан видеолар күргәнегез бит, менә шулай чиратлап алар керәләр дә, чиратлап чыгалар. Хәзер кая. Мен карасынчык. Менә мин тегендә идем, күрсәгез. Да. Столовыйлары. Аша утыралар, бик күңелле. Без дә кирип шәй эчербез. Илнурны төшермә әле кашып кына күрмәгәндә генә эшләгән. Менә шундый ул. Система, фитнес-браслет. Да. Карасында. Офис. Ну, карагыз, менің яңа фитнес-браслет. Ябыгырга. Ага, менә бу фитнес датчикларның әйберләре име системасы? То есть показатель беспокойства возрастает. Ага. И сразу, как он начинает резко падать, Ага. это сигнал об отёде. И покой за период, вот он если идет определенное количество, в среднем не меняется, да? Угу. А сразу перед отелом он резко падает. Угу. Покой за период. Или, например, показатель отдыха. Он был, корова отдыхала, все нормально, Угу. в среднем оно не изменялось, а потом отдыхать начала меньше. Угу. И сразу после этого резкий скачок. Угу. Вот исходя из этого, с точностью до 1 часа определение времени отела. То есть даже у людей такого нет, а вот здесь уже есть. То есть соотношение всех этих 3 графиков уже дает абсолютно точное значение, и система ошибается в течение часа. Погрешите, деме, ну Погрешить, вообще. да. То есть она не ошибается. Бу эшне бик җиңеләйтәме? Эшне бик Менә җиңеләйтә. бу система сразу ничә кешене эшсез калдырды. Күпме? Кешене эшсез калдырмады, кешене эшләргә җайлырак булды. Кешегә. Ай-яй-яй. Кеше эшли, но просто җайлар. Менә карагыз, менә шул. Күрсәтеп бит әле фитнес-браслет. Менә шуның графигы. Бөтенесен күрсәтә. Вот так вот, ноу-хау. Менә шундый кыска гына экскурсия кемгә ошады? Күп итеп комментарий языгыз. Тагын кайда барыйм? Кайсы районга, кайсы фермага, кайда кунакка барып видеолар төшерим. Көтәм, языгыз. Так, а без киттек дальше. Тә-тә-тә-тә-тә.